26 MSC constituency Longpur Thimi Akemang 2.0 pang cheng pon thupo Karbi Anglong Autonomous Council atom pen kedam tanganing Kanpur Thimi Akemang pu EC scheme deng ponsi inglong sophan anaphan akejoy pen longlipata kipipon padolo Lason si pining surhini reng ko pho in ko truck aning kantame Purthimi Akemang 2.0 parman bitung reng thama preniphai great truck arni pen puthot longlipata pajer ponsi arkoi Nipang ko truck an pajut pon popsi pini Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Sahemalong Karbi Anglong Autonomous Council Secretary si Imtaro Lapen ARO Joint Secretary Tensing Rong Piatum Herangke MA Ingnipon ahut ningjepon Lasi Karbi Radatum Methang along lepata kelong labjia phan V form tame pipon lo Lasi kenang sot kachini ji an ARO Sahemalong nang humrilote longpon poputa ARO jojote rangpen pachunipon so si inut bang hinia tumalong pata kipike duplicate pusi social media long chathanpon laki ahok healam puta Karbi Anglong Autonomous Council Joint Secretary Tensing Rong Pipen than paklarpon lapu ARO long bining tipentame nonamat ki la support himi Akemang along longlipata ki endun petji aphan radaphan than pachunipon lapen nitum non dipu ARO hinpen survey dambom lopusi pherangke MA kangnia hot ningjepon so si Purthimi Akemang 2.0 along mikha ke thom an along leke ake joy pensi pata pipon lapen abat anta dokok puti anam piponang pu puta ningje Purthimi Akemang 2.0 long pata ke do tang pen amen kachular mode transfer avar saita dopon pu ladak apo men adim non asapo men kachathap jita klempon puputa pini pherangke melong Karbi Anglong Autonomous Council Secretary si Imtaro pen thanpon Bangso pherangke melong EM Special Secretary Mijikro Joint Secretary Tensing Rongpi ARO Longbining ti jojote rangatum chatongdon News Desk Report News First Karbi Anglong तसी डुप्लीकेट पता के काली लके डुप्लीकेट पता बंगे लके कोपिने पता इंग बोर्ड तमो एक कोपिने चेराक दा तहोlang changwa pamasi aku nak apply chulo di pata bang hengodak lo na replace pitha kursi la bangke duplicate pata ke pihak ke itu police report enji police report la submit ke hok lo ingo lo ba hok mane hengodak lo ko mane lang changwa tamo ba cherak dak lo la suppose duplicate pata lagi tasi la pata bangke lake error report doji error tumsi v form rara tum v form pipo v form ateng pencil tum phi level enquiry data phi alang tum measurement kurilan ada especially measurement kian tunanga bangke lake enseria bangke lake cadastral survey kaliya dim sila cadastral survey ke do dim bangke lake enelo lake already atum amet upload doya lo bajong se pini confusion do ko ke la bangke la tum survey thui hela ati cadastral survey ke lake ningkan ke inkoya prang bang survey bang melo upload do bang melo bangke ada situ ya ada ke sila bangke as per physical occupational thing pen alang tum people sitame enseria longta munit dolo ke do ke hok lo hako pen ningkan pocket ningkan pro dolo same hadang bangke cadastral survey bang claim kena aposi cadastral survey claim kritik an ke initum interim arrangement asono pata enseria teritum pi laso pata PPF prang vi form lang pen atum survey dan jihada hako ko ke chen survey seken pita se nonge lahai ani lo nonge non ke lake DGPS ajut pinando kasi DGPS pensi claim po nonge satellite imaging pen claim lo lahan lo lasi labang elitum magunang ne duplicate pata ko puthake duplicate ni lake athima pata lo mondol report duji SK report duji lapen ERO report duji lasopi council one po nitum approve ji joint secretary pen one post secretary pen EMCM lo mandan approve da pisi aku laso approval letter bang ERO pa lepo ERO bang siaku patang highway semarsi signature yang siapa patang long terta ERO lihat kali ESO lihat kali kalau dah alang duji ERO by ESO duji mondol duji area mondol laten SK duji ada ini kali lepas masih lagi duplicate pata kali loke pata ke hok lo jadi enseria longta pata ke pion itu aro land revenue bang ke lake council se aham ko aposi council tum isi
policy and law berante ajak ta claim long le puthake ahu ai ke phat pen allotment ahu claim nasi non bu dan itum la ke pom putimia ke man ta EC pen ke price ta ngate second phase long la applicant tum la reform section assembly ho la so things ni itum la area among the scan tum fill suno asi fill suno nota verification process la hai ke nota demo la so things ni ki la verify ko la tum report to ko report ya si la ko la council la sa na hati mas la rosi ki la so things si ada order wa sing ki ta scheme model to ko so things ki evaluation of sign kita sebut ke kita dah itu satu dia cengeng non harus di total 3 bank plus ini error so itu tengok so kan itu data itu mama amen dulu la semana itu kada model SK software pasung napa mama se reform itu mani la tumkan mani reform da tingom la consultancy reform ta akejo principle reform la mana aku kan amara ko cewa juga sih nona anon ko mana nikan dulu na transfer ta supplement ame than men cewa nila ko sala ko la takem di bon la sinon ko council kumaten ge 3 bighas ke free of cost dari kosa de tumta endelo la support gitu mana along with 3 bighas kan ongchet bolate la tax pira la takem no alo kadang ada tempat mana office lah mana itu bang ni lah, harus jadi kalau mandor tu film se dulu jadi kontak kami pernah celong hang tetelah boleh tu itu office lah mana pura itu mandor tu mana terjadi kok, itu non kami ada cenderung lah si constituency lah, for sisi constituency ada datang apa sih soal kami dah jadi macam batang kok, sudah setting potimi bang atari longer potong kau dah stage long pon. Bah pernah itu kita cengi potimi keman. Potimi keman lah kimi alam kali. Pilih ngabang ke potimi keman 2.0 situ pulau 2.0. Tapi Juning situm ceng lo, kalau 1.0 bangke, Juning kini tum LAYs, LAC, Legislative Assembly Constituency ting sekalian lo longpo. Juning itu kiceng ke, kiceng si Juning dulu, Amri LA, lapen api dulu lo, Boghalan so, laso api sini tum Puruni dam tulo, orang LA lo. Laso kena PC aku, Bokoyan LA. Laso PC last di Pu LA. Ni tu mungkin. Picun no. Laso rule itu 1 lakh patah pilot ratum pa. Akin joy pen free of cost. Saya pilih ke thought itu aku ipiponi pan. Ni tu man pono lagi pernah pencet pun itu. Pernah lagi. Potimi keman 2.0 pula 2025-26. Nitum kita ini lagi bitung reng thama Directorate Rock Oktober laso kena pi bitung dam tu po rongkan laso pi lum balong sondam si last ki pajudi singason lagi muni 30 January 2026 nampak jut po total piningan bangke 26 MSC constituency long sinitum patakeron poli pan kisik lo junior bang LA wise piningan bangke MSC wise Radatum akibatkan. Akibat itu pata ke radatum doing ni. Pipoloma pata awet lotante loan kendi tangho kaprek aku bida sok teori kustame ilitum longe kini nangkong pata ibu nangkong. Lalu sini itu kan bilang radatum pata longe ni itu sebang kono lalu sini itu lah ningkat sini ke long itu ni tapi nang ke long lah, lalu ani kata di pondok.